Kako ne bi prošlo večer? Prošlo mi fantazija. Latiša se obradovao. Mislim se Vesna više obradovao. Ja mislim da sam zbunio. Ne, on se izgubio. On se izgubio. Uspješno prošlo. Sklapali smo neke sendviče, pojurila nas komunalna. Da, i koncert je bio super. Volio bi da ga vidim u celosti. Dobro jutro. Ustali, klima ne radi, ne mogu vratiti da nam se zaključuje i dalje. Pijemo kafu i plan za jedini slobodan dan. Idemo obalom Boka Kotorskog zaliva od Herceg Novog do Kotora. Penjemo se na Lovćen. Tamo smo trebali Platiša i ja da snimamo broje, bila neka ideja moja, ma on je dobio usku temperaturu. Tako da on ostaje kod kuće i povratak isto vrući. Pa čekaj, zašto ne pravimo krug? A šta da dođemo u Ose i onda dok bijemo s motorom? I ne znam da je Lovćen. Ovo nam je okoliš smeštaja. Ajmo. Uvijek ga naginji na uzbrdo. Ajde, pazi na kola ovdje. Pazi na kola. Kola! Jesi udario? Jesi udario? Nisu. Ajde. U materinu. U brzini? Ne znam. Pola, stavim. Šta bi? Povuklo me nizbrdicu. Pusti. Nego me iznervirao ovaj auto koji se parkirao ovdje. Glavu da polomim još, on stao na sred ulice. Aj siđem u hlad, molim te. Ajde. Okej. Ovo mi je nešto puklo. Ne mogu da ga namestim. Ček sam, molim, preznao sam u stresu. Plašim, ne Bože mi pade na nogu ili nešto tako. To ne bi se izvukao ni živ. Pukao ko bas. Koji bas? Samo jedan, Rickenbacker. Da idemo, ka Kotoru. Sad ćemo, idemo do Perasta, eno ti ga tamo Perast, vidio si ga. Ovdje je pakao. Hoćeš u povratku Perast? Ajmo u povratku. Da možemo prođemo? Hvala momci! Visoko ovo? Nismo prošli ovdje pa se uparkirao, sad ne znamo kako ćemo izaći, ali nema veze. Pa to i sad razmišljam, nego ne znam da on može sa onim motociklom. Mi smo jedno tu stali, niko nije ništa rekao. Ma da. Perast. Gospod Škrpjeva i Sveti Nikola, dva ostrva, manastir. A gospod Škrpjeva ima legendu. Devojka koja je od svoje kose plela goblen i čekala muža i kako je čekala moreplovca. Ćao! Uživajte, sve najbolje. Evo lepo, devojke koje voze motore. Dakle, plela je kosu. I kako je plela tako goblen lika, je od crne vlasi prelazio u bele, u sede vlasi. I dan danas na Gospiju Škrpjeva ima taj goblen stoji pod njene vlasi i kose. Idemo da vidimo. Ne idemo da vidimo, idemo dalje mi. Idemo na Bajovu kulu da se bućnemo. Znate, i ovdje gužva. I ovdje gužva. I ovdje gužva. Kako nije svuda? Hoćeš na kafu i sladoled. Dobrodošao u Kotor. Stupid turist. Stupid turist. Prestonica Boke Kotorske.
stari grad, po meni, posle Dubrovnika, možda i najljepši. Vidite, ovdje ćemo da jedemo sladoled. Tamo je bio najljepši sladoled. Dobiješ sladoled u pola dinje. Pola dinje ti očisti i dobiješ i jedeš sa dinjom sladoled. To je bilo fenomenalno nešto. Ali to je sad handmade shop. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, a đavo se pridaje i si mi u krvi. Korekcija je uvek moguća. Menjamo, ne idemo na lovčan. Ne idemo iz razloga Što nisam za vožnju. Nije za vožnju. Tako da ćemo produžiti negdje tamo Karosama preko Krtova, Radovića, Kaluđerovine, iznad Vojske gore. Tamo je lepo je za vožnju motora. Idemo. Prazniju ovu ulicu u toku sezone nikada u životu nisam video. Evo ga Fiat. Ja ne idem gore. Idi gore. Mnoge me stvari vezuju za treću kuću s desne strane. Nešto ne valja. Tabla ide u lijevo. Ide pići sad se baš. Pa dobro, znači nismo promašili, vidim nik. Nisam. Volim ja, evo ga, moj motorista. Ako, vozite. Jel uvijek kacigu na glavi imate? Bravo. Hvala, uzdravlje. Gospođa vozi neki mega giga skuter. Svaka čast. Ne žunim, nego i kočilo je. Polako samo. Mirišta. Idemo se bućkamo. Nekad je ovo sve bilo drugačije, dugo niz godina ovdje nisam bio i sve se ovo izgradilo, izbetoniralo, popločalo. Urbanistički plan Ne postoji. minus beskonačno. Kažu nije gužva ove godine, nema nikoga. Po meni je ovo katastrofa. Šteta što nemamo neki čamac da odemo malo do Mamule i do Plave špilje. Palo kupanje, idemo dalje. Posle brčkanja i kafe, odosmo nazad kod Plakija na ručak. Sad se vraćamo ka Kerteg Novom, ali idemo ceo krug oko Luštice. Znači idemo na Tivac, možda i na trajekt ili kroz tunel pa Kotor pa tamo dalje. Luštica Bay.
2 moto. Za 2 motora. Za 2 motora. Glupo je bilo da idemo ponovo okolo, da gubimo vreme. Trajekt je pravo rešenje. Idemo kod Plakije na Kolopru, ako nas još uvijek prima. Nole osvojio Wimbledon, bravo majster. Dok Igalo trajekt pristiže, Grbalj kreće, a Berast odmara. Prepoznao sam po smoku. Čovjek ima lepo centralni štender, ko čovjek. Posle Plakijeve večere, pumpa slatkiši, jedno pivo da se bolje spava. Još jedan prođe dan. Da, završi se i ovaj dan. Spavanje, pa nazad kući. Nemate da spakujete. 2 marki 13 centi. I zvoli. Izvolite gospodine, izvolite. Mnogo lepo, Vojkan. Lepo. Gdje je to let? On pogleda ovako, kaže, pratim uve. Ivo Andrić. OM VC, 1300 km.